کلی کی چار چاپیر تیارا شوا لیونی بیا پتنار شوا خارونی جالاو کیو د شوا د تنار لمبا کگا شوا د یار اسول د اوگدو زلفو سرونا زچی راتلم هغا ادوا خدای خبر ولی او چی خفاوا دالی ونی خو او داسی نوا بیگای ما سروا داوا دسپی پا غپ سے بالس فرلانگات لما لڑقد چنار میں پیدا نکو کل دلدار میں پیدا نکو یوسو کو خیار میں پیدا نکو دمینی یار میں پیدا نکو چه کاغذی سینا پی دڑی وڑی کما او چه پختون وجنی تی برباد کے امین پی وی چه پختون وجنی تی برباد کے پلار پا بچو یہ تنا خاد کے آباد زمان جلال آباد کے خدایا کابل دا سے آباد کے چه هر پختون ورتا پرانسته تڼې زینا د پور چم د اوبو ورخا زمنګ کما نصیب برخا تندی اروانه دی شاکر خا د اشنا غرد ګړې نرخا الله د خکا جانان ما کوژدن کاوینا الله دو خاله دشنا دو پرنجو تور دو سلور دو سلور دو سترگی نرگسا دو روزی دلور دو سلور دو سلور دو سلور دو سلور ډیر مینه او احترام ژوندي او ګړندي راته اوسئ جی